Hai teman-teman, sebelum nonton videonya, di subscribe dulu ya channel Mas Panji TV. Like, komen, dan share juga ya. Terima kasih semuanya. Ada. Ah! Nih kuntilanak kemana ya? Beli nasi goreng kok lama bener. Duh, lapar nih ayah nih. Mana iseng kagak ada orang. Cong pocong. Panjang umur lu, baru ayah ngomongin. Di sebelah sono ada bocah-bocah lagi kemah. Isengin yuk. Dah, kebetulan. Ayo dah gas, kuy. Din, ini tempat kemahnya masih jauh gak sih? Kok kita jalan kagak nyampe-nyampe? Sabar, bentar lagi juga nyampe. Tenang aja, Nu. Wah, Raden, udah capek nih. Ayo cepetan yuk kita ke kemah yuk. Mana serem lagi udah malam. Iya nih, Den. Ayo, Den, kita pulang. Boy pasti udah nyariin kita nih. Ihihi, mau kemana nih, Cil? Itu suara apa ya? Kabur! Wah, Jangan lari, Cil. Sini, Ayo ikut larinya Tante cepet, teman-teman. Kunti. Ihihihi. minggir, mau duluan takut, minggir. Tungguin Atar, teman-teman. Gue. Ayo kejar ye. Tolong. Hihihi. Ampun Tante Kuntil, ampun. Jangan kejar Atar, Tante Kuntil. Ampun, tolong. Tolong, tungguin. Hihihihi. Ayo, mau kemana? Mbak, tolong Mbak. Nih pasti makannya banyak nih bocil. Iya, larinya lambat. Cepetan juga ayah loncat-loncat.